Nikagita ga kuronga dianduke na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thajire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma. Ruthanju rwa gucenjia tabia. Cenjia tabia kona anuki gaturinga ruthanju antu bamwe mono bamwe ndaturugira chai nontu ruthanju rwa gucenjia tabia no rugwinde kwenda kurubokinyira kuri antu bathia guturugia chai bene eria batikwenda gutumira magasi makugita eria rira kenda baturukira muntu arirukia eria ari kiche nontu tina kumenya tuti mwene akarama mamao aturumenkira mata turugira mata turai chai nontu mayo ureti ukagita eria na eria rero ukagita mago ugekira chuburiani na niye mata magatigwara kiratachini roma magati ugite nayo eria bwega tu magati utwekire uturugie chai enderu tia nontu tutikwene nontu tutwene kuthina kitchen ndendo tikwene ugitana na maego chencha tabia kuma tukwe munde gora makachi ikebao utugite na eria chencha tabia na bouni bu na kamutugo kega ga gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jionde gucenjia tabia na Frank Kabete. Cenjia tabia ukaronga njira nawe kona anuki